muhire arababwira ngo barya bose batubwiye baradusezeranyije kuzoja Misiri ngo bazobabwire yuko urugenzi rwasibiye ntaho duhetuja tituzova muri gakondo iyi ni gakondo yacu ni mu gihugu cy'iwacu ko baragira ngo tuje batujane he munyabukuru tumanuke Buvira se twambuke Burundi tuje mu makambi muji Burundi tuje Burundi kuba barundi se umunyamurenge ntaho ntuvuze ngo muzamuvugana nabo tweke mutabahamagaye mubabaze gahunda zabo nta na kimwe tutababwira turababwira ngo niki bakatubwira ngo bajino ngo ko barashaka Red Tabara tubabwira kuko mu minembwe ari hiba mu mikenkese ni hiba mu bijombo hoso irahaba icuka ca Red Tabara baremye bonyine kugira ngo bacereka amahanga ta Red Tabara ikibaho Red Tabara yafanye na Gisiga utabizi ninde Red Tabara yafanye na Gisiga kandi Red Tabara yishogeye yagiraga kwanza n'abatutsi waba bandi bose basigaye n'abahutu bose baremwe n'intuze n'imbonera kuri bamara babagira ngo ni Red Tabara ta Red Tabara igihaba n'icuka ico twababwira n'abarundi turababwira buri munsi twababwira ngo nimuve muri aka karere yuko twebwe dukeneye kugira ngo duturi wacu abarundi ngo baraho ngaho bari menase n'ikibazo bafite ikibazo cha M23 wase n'abakongomani ngo hari n'igihe bagenda bakatubesha ngo twebwe ngo kwanza ngo mwebwe twirwaneho ngo nta kibazo tubafiteho ngo ariko ngo tudashaka ni M23 natwirwaneho n'abana babiri b'amahasha bavuka ku mubyeyi umwe muri Kongo iki nico gihugu cacu catuzaye kakujya muza muririmbi wanyu ngo ni igihugu cabibarutse natwa hatuzohatura nubwo bizoba bisaba amaraso arutayamenetse tuzoyatanga kuzogeza ku munota wanyuma ariko kino gihugu tuzokibamo abarundi rero ni muhagarika izo menace zo kugira ngo musore mushoze yindi ntambara ntaho twenda kuja kandi nta nubwoba bwanyu dufiteka mwogira ngo none ubwo mwigereye hari ya mikenke hasigaye uruzi gusa ruduciye hagati ngo none uko twatrambula abantu uri bagihe baryama dufite ikibazo cy'abaturage bacu ariko twebwe twaritanze kandi gupfa ku munyamurenge umwe abandi basigaye baraji vasinga amaraso amaze kumenwa hana barundi mwebwe mwakabivuyemo mukabireka mugahaguruka mugataha iwanyu mukaja kurindira ku mupaka atari ibyo ngibyo mugiye kuzotuma tuzohabakura tukagera ni Buvira kandi twamara tukazobana nabi iciza ni bo voisinage nukugira ngo mube hari Bujumbura natwe tubivuvira tuzobane neza ariko muzabyanga tuzobane nabi hasigaye ico twababwira no kugira ngo turekurira abantu bacu mureka amayira y'abantu baje mu masoko ko murafunga amayira kugira ngo bitabagute abana bo muri Kongo bareke kuja mu isoko yo muri Kongo niba babwira kuko bari mu isoko y'Igitega muzobagarure nimushake muzobafunge mu bajani muri documentation ariko bari mu isoko y'Iwacu ku misereberiyo azamuka hane murende aha niho haba amashamba kuruta handi mwagiye mu bindi bihugu timwo bikorera mu bindi bihugu ibyo timwoja muri za Kenya mukaja mu Bugande mukaja n'ahandi ibyo turabiyamye kandi ibyo ngibyo twarabimenye rero ibintu za Kayumba yaraje ariko Kayumba nawe ntabwo yizanye wenyine yuko inyuma ya Kayumba harimo abandi bantu bamushigikiye ubwo ngubwo harimo Masunzu nubundi kakurya ijya P5 ya mbere yabaye ndagira ngo muri yibuka yabaye muri buyihe myaka yabaye muri iyi myaka ishize barahanga hana bakaremera hano kuri y'indondo kandi ico gihe haje abasirikari bagira hafi ku batayo ariho ngo hebashira bazari yeri yo kuzotera u Rwanda ico gihe bararashwe abandi barafatwa bamwe bajanwa muri prison mwarababonye ku mateleviziyo bacibwa imanza mu Rwanda barafatwa bamwe abandi barafa abandi baragenda sinzi bamwe bahurutse mu Bugande bahe bagenda bangara none no munsi kandi ngo barashaka kuzamura izindi fosi uwo muntu wawo baheza tere uwo nguwo ngo ni Tawimbi uwo ni Masunzu uwo ni Munigantama uwo nguwo nabo bose barya bose banyamusaraba n'abandi yaraje Kayumba Nyamwasa of Africa Decide arazaje Bujumbura akora n'inama nabo bantu bose bubuyobozi bw'u Burundi bwa leta y'u Burundi ibi duhe tuvuga ntabwo duhe tuvuga gusa makuru yo gutoratora na makuru dufite afite source fiable tuzi aha makuru yavuye Kayumba Nyamwasa yabonanye n'ubuyobozi bw'u Burundi Kayumba Nyamwasa yabonanye n'abandi bakuru b'intera hamwe bavuye no muri Kongo barambuka bashorewe na leta y'u Burundi bambikwa mateni y'u Burundi nk'abasirikari b'Abarundi uyu twumvaga rero akaba ari Colonel Fideli Rugabo wo muri MRDP twirwaneho aje nyuma y'inkuru yari yanditswe ari nayo tugiye kugarukaho noneho dukomeze tunareba n'ibindi yatangaje twirwaneho basa naho ari barumuna ba M23 reka rero mbanze mbifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba Connection TV mbabwira ntimumeze neza gukomera neza mpora mbifuriza nanjye ubu meze neza nyuma y'iminsi nk'itatu byari byivangavanze bijyanye na grippe ariko ubu ngubu nanjye
ndumva meze neza cyane. Noneho rero iyo nkuru yavugaga ko Kivu y'Amajyepfo ingabo z'u Burundi zaba zirimo kwitegura gutera twirwaneho muri Mikenke ni Mikenge. Baragaruka ku bijyanye ngo n'amasezerano yasinywe, ibyo ngibyo rwose bisa naho kubivuga ari uguta umwanya iby'amasezerano hagati ya guverinoma ya Kongo mu matariki ya vuba rwose kuri 14. Noneho ngo hashize iminsi itari mike havugwa imodoka za gisirikare ziva mu Burundi mu migi ya Kitoga, Muhuzi ndetse n'ishyamba rya Itombwe. Noneho ngo iyo misada ikomeye nayo yagaragaye muri Minembwe, Mikarati, Kipupu no muri Puezelo muri teritwari ya Fizi. Ngo izi ngendo zije mu gihe inyeshyamba za M23